Usted es nuestro invitado especial para participar de los 10 días de oración. Del 18 al 27 de febrero buscaremos a Dios en la primera hora del día y lo invitaremos a ser Él quien fortalezca nuestro hogar. Para participar solo tienes que entrar en el sitio web adventistas.org/es/10 días y bajar el material con el contenido de cada mañana para ser parte de esta cadena de oración.
son munasqa kuyamasi, mañakuspa Señor ninchikman, chaypaqta hinbitayki wisk'anaykita ñawisniykita, orason. Dios nipa pituy, kunandian chatataq kusikuyku, porque kuska runa masiykiwan kicharispa kasayku, qillqasqaykita, chaypaqtaq mañakuyku Espíritu Santuykita yuyayniykuman churanawaykupaq allinta noqayku yachanaykupaq qillqasqaykita. Chayta mañakuyku Jesucristo wawayki sutinpi. Amén. Zapatuta ilari Ucha unuk min uikos kami Mana alim pacapi Katatarkan songkoy Jesus ta uyaris pamayang pulawang O karir kang umayda Katatarkan songkoy Jesus ta uyaris pamayang pulawang O karir kang umayda Jai ko na songkoy ta Pusok ya jiwa Sakit puni ko jai ta Hakay niyaw paruna Kay papiwik Diyos ka Munay mi musok yay Mucho siyang kichong Wahya kuyayata Pay mi uyari sungki Kay naruwar ka Wag mataruan ka Munay mi musok yay Lakayak pichu kau sa siyangki Puchak nit iskanchu ka siyangki Hamoy espirneikiman Umay kitang ukarin kalyam umakingwang Sungkoy kitang musukyachin ka May munay mi musukyay ka Sinchi unay mila kayakpi Karupi kuyay tagaw sarani Manasuyang kuy niyo Mananya muna kuy karang nyachu Ucak anay kos anggar kani Sapatuta ilari Uca unuk min uikos kami Mana alim pacapi Katatarkan songkoy Jesus ta uyaris pamayang pulawang O karir kang umayda Katatarkan songkoy Jesus ta uyaris pamayang pulawang O karir kang umayda Jai ko na songkoy ta Musong ya jiwa Sakit
Allin p'unchay munasqa khuyamasi. Kunan dia noqanchik watesmanta tinkunakunchik. Kay chunka p'unchay mañakuypi, chunka phañi ayunupi. Hinataq noqanchik kusikuywan kicharinachik sunqunchikta Diospaq qillqasqanman. Allinta noqanchik munanchik kawsayta familianchikwan. Chayrayku kaypi kasanchik uyarinapaq imatachus Diosninchik niyta munawanchik. Invitayku sapaqnikichikta qillqa munawaykuta maymantaqa warimasayku. Ima yakiniyuq kayki chay mañakuyniykitapis qan apachimuspa kay comentarios urapi chanta noqayku ñawirisayku kutichimusayku kusqa chanta orasun chay mañakunaynikipi. Kunan dia mana sapaychu kani. Noqaq laduypi kasan Pastor Amando Pardo pitaq yachachiwasun Diospaq qillqasqanmanta. Pastor imaynalla, bienvenido. Sumaq p'unchay kachun, hermanos. Kusisqa kani qankunawan kuska kaspa kay diapi. Kunan Biblianchikta kicharisun chikatawan Diosninchikmanta yachanapaq. Allin pacha kachun Pastor, kusikuyku qan kaypi kasqaykimanta. Hinataq kay iskay pachapi parlawasun mayqinchus kasan haych'asqa familianchikpi anchatataq paykuna kusikunankupaq. Mayqinchus kasan chay haych'asqa kunan dia Pastor Amando Pardo yachachiwasun. Chaypaqtaq tapuymunayki kunan dia Pastor, imaynata kusikuyta tarinkuman familias kay tiempopi? Diosninchikqa munan de que noqanchikqa kusikusqa kawsananchikta. Entonces, chayrayku pay palabrampi niwanchik imatachus ruwananchik tiyan. Primerota parlasun mañakunamanta. Mana kosachu, mana allinchu wasita tari maypichus mana Diosmanta mañakuyta yachan kuchuchayqa. Manchay llaki chay imaraykuchus chay wasipi mana sichus mañakuyta Diosmanta yachanku chayqa mana valeqchu. Uqta noqa nisqaykichik. Uq diaqa qhari waway lluqsisharqa universidadman. Chaypitaq señoray paywan kuska lluqsirqa punkukaman nispataq allillanta ripuy wawitay nirqa. Wawayta, quri wawayta nerqa mamay, universidadman rishani, qantaq mana Diospaq bendición ninwan kachashawanki, sapitaychu risaq, manachu Dioswan risaq universidadman. Chayta uyarispaqa, señoray nerqa wawitay allinta parlanki, kutimusun wasiman, chaypitaq Diosmanta mañakusun chaywanqa allinta rinki universidadman. Hermanos, hermanas, a veces nin noqanchikqa tukuy imawanpis distrayekunchik chanta mana orakunchikchu, mana Diosmanta mañakunchikchu. Y chayta ruwaspaqa supaypaq makisninman noqanchikqa entregasanchik wawasninchikta, noqanchik mismos entregakunchik. Chayraykutaq Diospaq palabra nin kay 1 Tesalonicenses 5:17 manchay sumaqta parlakun imaynatachus noqanchik ruwananchik tiyan kusikuywan purinanchikpaq, kusikuywan noqanchik tukuyma ruwananchikpaq. 1 Tesalonicenses 5:17 ajinata nin.
mana sayk'uspa Diosmanta mañakullaychikpuni. Mana sayk'uspa. Castellanupi nin sapa rato Diosmanta mañakuychik. Imaraykutaq chay chica importante Diosmanta mañakuy. Mana noqanchik atisunmanchu kawsayta sichus senqanchikta tapakusuman. A ver, tapakuychik senqaykichikta. Chanta simitawa. Atisunmanchu hinata kawsayta. Mana, imarayku. Ima falta. Aire nisqa yaykunan tiyan pulmonesman. Mañakuna Diosmanga aire hina. Mana falta nanchu tiyan. Chayrayku Biblia niwanchik ama sayk'uspa, ama samaspa mañakuychik Dios ninchikmanta. Imaynatachus qankuna aire munankichik hinallatataq Diosmanta mañakuyta qankuna munayta kankichik. Ama samakuspa Diosmanta mañakuychik. Chay primerota ruwananchik tiyan liner kusisqas kawsananchikpaq. Pacha, pastor, cierto gancha y parlasqayki imatachus niwanchik Diospaq qillqasqanpi. Hina kikinta noqanchispis munasqa kuyamasi ruwana tiyan. Sapa dia mañakuspa Señor ninchikpi kusita noqanchik familianchikwan apasun. Chanta, pastor, será noqanchik ñawinachu manachu Diospaq qillqasqanta. Wakin runamasis ninku mana chayqa importantechu, mana chayqa valorniyuqchu. Noqa mañakuni chayqa ahinata lluqsisaq. Tiempo tintaq noqa recién ñawirisaq qillqasqanta nispa. Kay ahinachu kanman? Diospaq palabran, Diospaq qillqasqan ahinata nin. Qankunaqa qillqasqanta allinta qawankichik. Imaraykuchus yuyankichik chay qillqasqan wiñay kawsayta tarinkichik. Chay qillqasqari noqamanta willakun. Kaypi nuanchik de que noqanchikqa sapa dia qawananchik tiyan imatachus Dios qillqasqa noqanchikpaq. Uqtata puriyman tukuy hermanusman. Qankuna risinkichik ima runata ita pichus mana mikunchu semana enteruta. Atikumanchu pipis atinmanchu kawsayta mana mikuspa. Mana charit. Sapa dia, sapa punchay mikunanchik tiyan. Ikillantaq Diospaq palabrawan, Diospaq qillqasqanman. Chayraykutaq Jesús nerqa kay hinata kay Mateo capítulo 4, San Mateo nin chanta Jesús kuticherqa Diosmanta qillqasqapi nin manat antallawanchu runaqa kawsanqa astawanqa Diospaq siminmanta tukuy lluqsimuq palabrasman kawsanqa nispa. Imaynatataq noqanchik sapa dia mikunchik, kikillantataq noqanchik mask'ananchik tiyan kay mikunata. Diospaq palabran mikunanchik tiyan sapa dia. A veces ni noqanchikqa kanchik imayna nisunman hermanos ninku, pastor, noqa estudiani qhawani Diospaq palabranta viernes ch'isita.
tukuy semanata mana tinichu ancha llank'ana kan sayk'usqa kutimuni, entonces viernes ch'isita noqa allinta qhawani Diospa palabranta. Imanataq kaman sichus qan sapa viernes solo viernesta mikhunkiman, imaynataq kaman allinchu kankiman, allintachu puñunkiman, manachari. Charaygu Diospa palabran piniwanchik de que sapa día noqanchik qhawananchik tiyan imatachus Dios noqanchikpaq qillqirqa, imatachus Diosninchik noqanchikpaq sumaqta purinapaq familianchik sumaq kusiwan kawsananchikqa, entonces kicharinanchik tiyan sapa día, qhawarinanchik tiyan sapa día Diospaq qillqasqanta. Kuyarisqaña kayki munaspa kuyamasi. Noqanchik entonces mañakuna tiyan sapa día, sapa rato atijtinchisqa Diosninchik tataman. Chantapis noqanchik ñawirina tiya qillqasqanta imatachus niyta munawanchik kawsayninchikpaq. Chayqa aswan importante niwasanchik kunan día Pastor Amando Pardo. Tukunapaq pastor, kay último tapuy tiyan. Wawas kunan tiempo yachanangu tiyan kay kikinta. Imaynatapa pasus tata mama yachachinman paykunata kikinta paykunapis ruwanallankupaqta. Qayna parlarqanchik kaymanta, sichus noqanchik yachachiyta munanchik chayqa wawasninchikman, entonces noqanchikqa parlananchik tiyan, chanta ruwananchik tiyan. Kikillantaq kay Diosman mañakunaqa o Diospaq qillqasqanta qhawana kikillantaq. Wawanchikqa noqanchikman qhawananku tiyan chayta ruwaspa. Wawanchikqa qhawananku tiyan de que noqanchikqa sapa día Diosmanta palabranta qhawanchik. Chayta ruwaspaqa paykuna yachanqan. Chanta noqanchikqa huch'uy kaqtinqa wawitashninchikqa noqanchik paykuna kuskawan leenanchik tiyan, qhawananchik tiyan Diospaq palabranta, paykunawan kuska Diosmanta mañakunanchik tiyan. Chanta aswan hatun kasaqtinkuqa, entonces noqanchikqa tapurinanchik tiyan. Mañakunkiñachu Diosninchikmanta, qhawankiñachu Diospaq palabranta. Ichapis wawanchikqa ninqanku, pero tatay mamay hatuña kani, noqa yachani imatachu ruwasaq manachu. Ay wawitay, pero qan wasi ukhupi kanki, entonces qan wasipi tiyakuspaqa noqa qanmanta khuyasaq, qanmanqa sapa día tapusa mañakunkichu, qhawankichu Dios palabranta. Manaña kaypi kaspaqa qan ninki, noqa yachani imatachu ruwasaq manaqa, pero kay wasipiqa qan ruwanayki tiyan imatachus noqa munani qanpaq aswan sumaqta. Imaraykuchus noqa munani qanpaqa kusikuywan kawsanaykita. Allin pacha pastor, kunandian chatataq qan k'amiykuwayku tukuy niykuta, chantapis chay runa masiyku yarimasanchik, seguramente kunandia kayta paykuna yuyaychaspa kasanku. Hinataq kunandia pastor ashka runa masinchik qhawarimuwasanchik, aska mañayniyuq kasanku paykunapis yakiniyuq. Qan tal vez pastor kunan pagarin mañaripuaq paykunapaq. Wisk'asunchik ñawiqninchikta entonces Diosmanta mañakunapaq. Dios tatay uktawan k'umuykuyku imaraykuchus qanlla yanapa kanki, qanlla atiniyuq kanki. Qan riqsinki, qan uyarinki tatay imachus kan sapa sonqopi, sapa umapi,
kan rexinki nanaita, kan rexinki imachus faltan sapa wasipi, tatay kan koy imatachus kan munanki sapa hermanupak, sapa hermanapak, ichapis ongojas kanku, kanya hatarichi Señor. Tatay, kay pagarimpi chanta mañakuyku, piskunachus familiaykupi manaraj yachanguchu kan manta. Espíritu Santo iguita kachamuy Señor chay songosman parlanangupa. Tatay, kay diapi yanapawayku, bendiciwayku, noqaykuwan kuska purikuy. Atawayk sutimpi mañayku. Amén. Amén, pastor. Munaspa kuyamasi, uyarispaña kanchis kayaska yachayta, chayrayku invitay munaygi kaya ama faltanaygipaj, kuska watejmanta aska yachayta, ayin kawsanapaj familianchikwan yachanapaj. Hinataq pastor qampis napaykarimuy tukuy runamasinchikman, hermano hermanasman, kaya kama kachun. Hermanos, hermanas, kaya kama kachun, Dios ninchej wajmanta tantawasun. Kaya kama. Kaya kama.